Yeah man, king of the jungle, the hustler man, the believer, the motivator, the humble man, Ahandi Rwanda. Ikiremwa muntu gifite amatsiko menshi. Isi nisanzwe biduhishiye byinshi. Abantu batari bacyo bari kurengera buri munsi. Bifuza kugira ahantu henshi hatandukanye ndetse no gusobanukirwa byinshi. Wowe nanjye dufite amatsiko menshi ku hazaza hisi. Bakunzi ba Jungle Time Show nk'ibisanzwe ni wa muhungu wanyu Ahandi muri bya biganiro byiza byuje ubwenge ndetse n'inyungura bwenge nyinshi. Twizere ko muri attentive kandi twongeye kwizera ko aho muri hose umeze neza mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse na mu mujyi wa Kigali. Bakunzi bacu rero uyu munsi twabakoreye icyegeranyo ku hantu hatandukanye ku isi hateye ubwoba ndetse n'amayobera kuko uhageze wese arapfa cyangwa akabarwa irengero nta kabuza. Mu myaka ibihumbi n'ibihumbi ishize ikiremwa muntu cyakomeje kugira amatsiko cyo kumenya ahantu henshi hatandukanye hano kuri isi ndetse no mu isanzure kugira ngo kimenye niba ishobora kubona ahantu heza harushije ahandi kuri isi cyangwa se ahantu hari byiza birusha ibindi kuri isi. Muri urwego abakerarugendo benshi bazengurutse isi ndetse baza kugira igitekerezo cyo kogoga n'isanzure. Urugero ni nka Christopher Cole, umugabo wakubonetse mu Bwongereza akaza kwerekeza ku mugabane wa Amerika mu mwaka w'1892 ndetse amateka tugaragaza ko ari we wavumbuye umugabane wa Amerika. Ndetse na Neil Armstrong ubwo yakandazaga ikirenge cye ku butaka bwo ku kwezi ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 1969. Buri mwaka kuri isi dutuyeho abasaga 600 baburwa irengero bari mu bikorwa by'ubukerarugendo kuri uyu mubumbe. Ku isi yose ubutaka bungana 20% ni ubutaka butaragerwaho n'abantu ndetse henshi na henshi kiremwa muntu ishobora kuhakandagiza n'ikirenge cyacyo. Bakunzi ba Jungle Time Show uyu munsi rero tugiye kubabwira ahantu hatandukanye 10 hamayobera ndetse ikiremwa muntu gishobora kuhajyana ikibashe kugaruka uko byagenda kose kiburirwa irengero nta kabuza. Mukunzi wacu turakurakira kubana natwe muri iki kiganiro tugutembereza ahantu henshi hatandukanye ku isi bashe gusobanukirwa ahantu ku isi hateye amayobera ndetse umuntu ashobora kugera ntabashe kugaruka. Twagiye ikirwa cy'ibiyoka cyangwa se Snake Island muri Brazil. Snake Island bakunzi bacu ni ikirwa kiri muri Brazil giherereye ku kilometero 150 uvuye ku mujyi wa Sao Paulo. Iki kirwa cyuzuyemo inzoka nyinshi z'inkazi z'ubukana bwisha. Izo nzoka zitinyitse zo mu bwoko bwa vipers zitinyitse kurusha izindi zose ku isi. Kabone nubwo iki kirwa giteye amabengeza kukireba ndetse n'izi nzoka zikaba ziteye amabengeza kuzitegereza kubera ibimera byiza bihari ndetse n'amabara y'izi nzoka nziza ni nyinshi cyane kuri iki kirwa ku buryo ho wakanagiza ikirenge hose zita zikwakira zigata zikumira bungu ndetse izindi zikagushira umara bwica udashobora gukira uko byagenda kose. Mu mwaka w'1929 umugabo w'igiharamagara yekeje kuri iki kirwa aburirwa irengero. Nyuma y'icyumweru kimwe hifashishijwe kajugujugu kugira ngo barebe aho yaba yararengeye bazenguruka hejuru y'icyo kirwa babonye umuvu w'amaraso ahantu byagaragara ko ariho umugabo yapfiriye urupfu rudasanzwe. Nyuma yaho kandi abandi bagera kuri 72 nabo baje kuburirwa irengero ubwo berekeza kuri icyo kirwa biza kumenyekana ko nta handi baburiye uretse kuri icyo kirwa cy'inzoka. Icyaje gutangaza kurushaho rero nuko n'imirambo yabo ngo 72 yaje kuburirwa irengero nayo bataje kumenya aho yarengeye. Nta kabuza bari bamizwe n'ibiyoka bikaze cyane kandi binini cyane byo mu bwoko bwa vipers bwo kuri icyo kirwa cya Snake Island. Ahandi ni Sinabung volcano mu gihugu cya Indonesia. Iki ni ikirunga cyisha abatari bake cyo mu gihugu cya Indonesia cyane cyane abakerarugendo ndetse n'abagerageje gutura hafi icyo kirunga bose. Iki kirunga cya Sinabung aho gitandukanye n'ibindi rero nuko cyo kiruka kiterekanye ikimenyetso habe na kimwe gihita kiruka ko kanya. Ikindi kintu giteye ubwoba kuri iki kirunga cya Sinabung muri Indonesia nuko gisohora ibyuka bidasanzwe uburyo ubasha guhumeka ibyo byuka wese ahita apfa nta kabuza. Mu mwaka wa 2010 kino kirunga cyaje kuruka abarenga 1000 barakomereka ndetse abarenga 15 barapfa. Niyo mpamvu mu mwaka wa 2020 leta ya Indonesia yaje gufata umwanzuro wo kwimura abantu bose baturiye kuri icyo kirunga kugira ngo batazongera kugirwaho ingaruka n'iruka ry'icyo kirunga ndetse yaje kubuza n'abakerarugendo bose kugira tentative yo gusura icyo kirunga. Number 3 Death Valley igikombe cy'urupfu muri California. Muri iki gikombe cya Death Valley ubushakashatsi bwagaragaza ko ariho ahantu hashyuha cyane kurusha ahandi hose ku isi kuko hagira igipimo cy'ubushyuhe kirenga 57.6 ndetse rimwe na rimwe kikagera kuri 60 degrees Celsius. Ubushyuhe budasanzwe rero bwo muri iki kibaya nibwo butuma kirimo umuntu cyose kihari kidashobora kuhaba
ndetse n'icyagize cyose kigahita gipfa byanga bikunda nta kabuza. Mu mwaka w'1849 itsinda ry'abanyaburayi ryerekeje muri iki kibaya gukora ubushakashatsi ndetse no gucukura amabuye ya zahabu. Muri bo bose nta numwe baje kugaruka kuko bose baje gupfira muri iki kibaya. Number 4, turahasanga ikiyaga cya Neutron hano hirya muri Tanzania. Iyo witegereje amazi y'iki kiyaga ubona gifite ibara ritukura. Nta kindi kibitera n'ibinyabutabire byinshi biri muri iki kiyaga, ndetse ugerageje koga muri iki kiyaga wese bifata amasegonda 5 kugira ngo abe yamaze kuvaho uruhu ndetse yamaze kuba nk'ibuye ry'urutare. Wakwibaza uti biterwa n'iki? Biterwa n'ibinyabutabire byinshi ndetse n'umunyu ubarizwa muri iki kiyaga. Kandi iyo witegereje ku nkombe z'iki kiyaga uhabona ibinyabuzima byinshi byahabereye nk'ibibumbano kubera ko byaje guhura n'ubukonje ndetse n'umunyu bikaza kumera nk'ibibumbano. Kugira ngo ubashe gusura kino kiyaga bisaba kwifashisha akajugujugu kuko ikinyabuzima cyose kihegereye nta kabuza kirapfa bitarenza amasegonda 5. Number 5, agace ka Vietnam muri United States of America hazwi nk'ubutaka bwa asbestos. Muri aka gace habarizwa ibinyabutabire byinshi bya asbestos. Asbestos rero kikaba ari ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo kugenda mu mwuka kigatuma umwuka uhumana ndetse uhumetse uwo mwuka wese agahita ndwara indwara z'ubuhumekero cyane cyane kanseri y'ibihaha. 2021 leta y'u Rwanda afashe umwanzuro wo gukuraho ndetse no kwamagana ano mabati akoze mu kinyabutabire cya asbestos kuko ubushakashatsi bwari bumaze kwerekana ko cyangiza indwara cyane cyane indwara z'ubuhumekero. Kuko ubushakashatsi bwari bumaze kwerekana ko cyangiza cyane cyane cyangiza ibihaha ndetse n'imyanya y'ubuhumekero. Icyo gituma ugeze wese kuri ubutaka bwa Vietnam wese afatwa n'indwara z'ubuhumekero ndetse kuhava akaba atagishoboye kubyishoboza, atangira guhumeka nabi ndetse akabura umwuka mu masaha make akaba arahapfiriye. Leta ya United States yakomeje kubuza abantu gusura ubu butaka, ariko abantu baje gukomeza kwinangira ku buryo mwaka wa 2022 hari hamaze gupfira abantu barenga 1200, abandi barenga 400 bagapfira mu rugo nyuma yuko bavuye gusura buno butaka. Number 6, Madidi National Park mu gihugu cya Bolivia. Iyi park ibazwa ku nkombe z'uruzi rwa Amazon. Iyi park yo muri Bolivia ni hamwe mu hantu nyaburanga ho muri gihugu cya Bolivia. Usubirimo imbere muri iyi park biratangaje ndetse biteye ubwoba. Byaje gutahurwa rero ko muri iyi park ari icumbi ry'ibimera ndetse bifite uburozi buteye ubwoba, ndetse inyamaswa nini ntoya ndetse n'utukoko duto two muri iyi park duwibitsemo ubumara buteye ubwoba kandi buhambaye. Uwo bukozeho bose uramwica nta kabuza. Iyo ugeze muri park ikimera kigagukoraho cyangwa agakoko kagagukoraho uhita upfa mu gihe kitarenze amasegonda 6 gusa. Uhita utangira kugira isereri, ugacika intege, ugahita wikubita hasi, ubuzima bwawe bukahita burangirira aho ngaho. Number 7, Gate of the Head, amarembo y'ikuzimu. Aha ni mu gihugu cya Turkmenistan. Iki ni icyobo kinini kirimo gazi ihora yaka umuriro mwinshi uburyo abakizi bakigeranya na gihonomi izatwika abanze kwemera Yesu ndetse n'abanze kubaha Imana kuri wa munsi w'amateka. Kino cyobo kikaba cyaratangiye kwaka mu mwaka wa 1970, ubu tuvugana kikaba kimaze imyaka irenga 54 cyaka umuriro ndetse amanywa nijoro. Ikijya kizima kabone niyo haba mu mvura cyangwa kuzuba, ifite umuzenguruko wa metero 200 ndetse na metero 30 z'ubujya kuzimu. Number 8, Lake of Karachay muri Russia. Mu gace ka Azovsk muri Russia niho iki kiyaga tuvugana giherereye. Kabone yewe nubwo kibereye ijisho ntawemerewe kugenda ku nkengero zacyo, yewe n'inzira zikerekezaho zose zirafunze kubera ko uhageze wese arapfa bitewe n'ibinyabutabire biri muri iki kiyaga. Nta kindi kibitera rero no kubera ko igisigaye cy'Uburusiya ariho kigerageza ibitwaro bya kirimutsi cyangwa se nuclear weapons. Number 9, Bermuda Triangle muri Pacific Ocean. Bermuda Triangle nabo benshi bayigereranya nka irembo ry'ikuzimu bitewe n'uko icyageze cyose kiburi gwirengero cyaba ikinyabuzima, yewe niyo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigeze muri iki kirere cya Triangle of Bermuda kibura signals. Ababyuka neza muri ko mu myaka myinshi ishize indege ya Malaysia Airlines yageze hejuru y'iyi Bermuda Triangle iburi gwirengero ndetse ibura n'ama signals. Hakoze ubushakashatsi bwinshi ngo bamenye aho yarengeye indege ya Malaysia Airlines baranga barayibura. Bita bituma abantu benshi bahafata nk'ahantu hateye ubwoba ndetse nk'irembo ry'ikuzimu. Bakunzi ba Jungle Time Show, mbere yuko tugira ahantu ha number 10 turagira ngo mukore subscribe ndetse na comment ndetse no kugigana mwifuza kuza twabakorera next time. Now number 10, ishyamba rya Amazon. Iri shyamba rya Amazon riherereye mu majyaruguru w'iburengerazuba bwa Brazil ndetse rigafata n'igice kinini cya Colombia, rigakora kuri Peru ndetse no kuri South America igice kinini. Iryo shyamba rinini kwisi kuko riri ku buso bw'ibirometero 6.7 kilometero kare. Ikintu giteye ubwoba rero kuri iri shyamba ni inzoka z'inkazi zibamo zinini cyane zo mu bwoko bwa vipers, zifite ubukana bwinshi bwisha ndetse zifite ubushobozi bwo kumira umuntu zikamumira bunguri. Ikindi gitangaje cyo muri iri shyamba rya Amazon ko rimo imera cyangwa se ibiti by'ibiryanyama cyangwa se bya carnivore. Cyo gituma abantu benshi bafata iri shyamba rya Amazon nk'ari ishyamba riteye ubwoba kwisi, ariko kandi rigafata umurage w'isi kubera ko ryo rigenga
imihindagurikire y'ikirere cyo kuri isi dutuyeho. Iri shyamba rya Amazon riramutse ritariho isi yahinduka ukundi. Bakunzi ba Jungle Time Show, ngayo nguko rero turasaba ko mwakora comment, subscribe, naho ibiganiro bya Jungle Time Show by Dudus Rwanda nakagaruka. Ciao ciao.